Inkuru ibabaje cyane guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba inkuru yaciye igikuba, inkuru yatitije ndetse yanateye ubwoba benshi cyane, by'umwihariko igisoda cy'u Burundi, ndetse bikomeje kugaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi gikomeje guhura n'uruva gusenya. Umwe mu basirikare bakomakomeye ndetse bakuru nk'uko bitangazwa, ufite ipeti rya kapiteni, uyu yamaze kugandagurwa ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe ahitwa Runingu. Ubu tuvugana uyu yamaze kuba yashyirwa mu modoka ya gisirikare ajyanwa mu defense zikomeye cyane z'ingabo z'u Burundi kugira ngo abe yakoherezwa ku butaka bwamubyaye ashyingurwe. Ni ibintu bikomeje guteza urunturuntu, kandi ibingibi biravugwa mu gihe Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, akomeje kutavuga rumwe na General Neva umushinja kugerageza kumutembagaza ku butegetsi. Nyamara ibi bikaba bigaragazwa n'inama z'igitaraganya uyu mugabo akomeje gukora n'abajenerali, nyamara umukuru w'igihugu atazizi. Ibi turabigaruka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba Puezero ndetse na za Fizi. Ibintu byongeye kuba bibi cyane. Ku murongo wa telefone twagerageze guhamagara abaturage ndetse n'imboni zacu ziduha amakuru ku mirongo y'imbere ku rugamba, gusa bisa naho bitadukundiye nyuma y'amakuru bari baduhaye yemeza neza ko ubu tuvugana imirwano karabutaka mu gace ka Puezero yongeye kugaragara, ndetse hagaragaye tata nini z'intambara, ndavuga izi tanka nyine karahabutaka zifashishwa mu gusheringa mu bice bya kure. Imbunda z'imisada zazanywe, ndetse ma 23 ntishaka kurekura aka gace mu bigaragara, ariko benshi barasobanura neza ko aka gace atari ko konyine, ahubwo hakomeje kugaragara ibibazo bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, kuko amakuru aravuga neza ko ahitwa Karingi ibintu byakomeye cyane. Nyaruhinga ndetse na Karingi naho habereye imirwano, aho bitangazwa ndetse binagaragazwa neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisa naho cyongeye gucika intege. Ibi biratangazwa ndetse biragaragazwa n'intsinzwi za hato na hato zikomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi bati Uvira tombe, Uvira tombe. Aya magambo araturuka hehe mu gihe bitangazwa neza ko agahenge k'imirwano kari kasabwe, ariko kandi bikaba byagaragaye neza ko bisa naho bidashoboka, kuko kurasana gukomeye cyane kongeye kugaragara mu bice bitandukanye. Inkuru zituruka Kisangani, ahangaha hongeye kumvikana ibiturika bisa naho biremereye birasiwe kure. Kindu, Karemi, aha hose hagaragaye guturika ndetse hagaragara imirwano ikomeye cyane. Aha hose ndakubwira neza ko ibice bitandukanye, by'umwihariko inkengero z'umujyi wa Uvira ndetse na Uvira rwagati, hakomeje kugaragara ibihe bisa naho bidasanzwe. Kwitegura ku rugamba, intambara ku mpande zombi, yaba koalisiyo y'ingabo za Kongo n'abazifasha ndetse n'ingabo za 23 n'amadubu izi zatwirwaneho, aba bose bariteguye ndetse baryamiye amajanja. Imitutu y'imbunda irareba kubo bahanganye, by'umwihariko 23 ifite intwaro karahabutaka ziherereye mu misozi itandukanye ikikije umujyi wa Uvira, by'umwihariko ibice byegereye Puezero. Ahangaha hari imbunda karahabutaka zateye cyane ubwoba bo bahanganye muri uru rugamba. Inkuru ituruka ku mirongo y'imbere irasobanura neza ko hasigaje gutangwa itegeko rishobora guturuka ku mugaba mukuru w'izi ngabo General Sultani Makenga, ushobora kuza kubabwira ko igihe kigeze kugira ngo basubire Uvira bagatangira gusheringa. Gusa Puezero yakomeje kuba inkomyi, kuko ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo bakomeje kwitambika ma 23, gusa nayo ntabwo ishobora kuhava, ariko kuharenga bisa naho byagoranye, kuko igisirikare cy'abarundi cyariye Karungu. Ibice bikikije ibice nka Minembwe ndetse n'ahandi, aha hose hongeye kugaragara ituze, mu gihe umutwe wa kwirwanaho wagomeje kugenda wangana n'abazarendo bari bagamije kongera gutsintura ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge ndetse banabasahurira inka n'ibindi. Amakuru agaragaza neza ko iyi Puezero ari kimwe mu gice kimaze kugwamo imirwano ikomeye cyane, kuko nta munsi w'ubusa wira ahangaha hatabayeho kurasana. ma 23 yanze kuharekura ingabo z'u Burundi, ingabo za leta ya Kongo, wazarendo ndetse n'abacancuro batandukanye. Aba bose bagerageza basunika kugira ngo barebe ko ma 23 yava muri iki gice cya Puezero, ariko bisa naho byagoranye. Iki gice cya Puezero kiratanga intsinzwi ndetse no gusa n'abagose ndetse gufungira iyi ramforo yose ishoboka izi ngabo zaba ziherereye mu bice birimo izi ngabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo. Ni nacyo cyatumye nabo bashinga defense zikomeye cyane, imbaraga karabutaka zisa naho ari izanyuma mu birometero bigera kuri 6 gusa uturutse
yibarutse Puezero. M23 irakontorora Puezero nubwo ibitero bikomeye cyane bikomeje kuhagabwa bitayoroheye, ariko kandi benshi barasobanura neza ko ibingibi bisa naho bidateye ubwoba kuko ibitero by'indege bisa naho byagabanutse. Amakuru aturuka Uvira rwagati katikati aremeza neza ko abarwanyi ba M23 uyu mujyi ngo bawurimo ariko batawurimo nk'uburyo bwo kuwufata, ahubwo bari gutara amakuru ndetse ubutasi bukomeye cyane n'izindi ngabo zizayobora bagenzi babo bari mu bice bitandukanye, ariko kandi babirimo bagaragara nk'abasivile. Biragoye kuko n'abakongomani bafite ibyangombwa, ntabwo byakorohera uwo ari we wese uri mu gisirikare cya Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi ngo babe bamenya niba abarizwa mu ntare za Sarambwe cyangwa se aho yaba abarizwa hose. Nicyo kiri kugora ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo, kuko amakuru arakururwa ndetse ku buryo bukomeye cyane. Abo basangira, abo bakatakatana, abo bakomeza kugenda bahurira mu mihanda ndetse no mu nkengero z'amadefense yabo, benshi bamaze gutangaza neza ko ari intare za Sarambwe zidafite intwari iyo ari yo yose, ahubwo ziri gukurura amakuru. Amakuru atangaza neza ko izi ntare za Sarambwe zagiye gutata amakuru arizo zizayobora urugamba. Benshi bakagaragaza aho imbaraga ziherereye ndetse n'ibikoresho bihari kugira ngo bizaborohere cyane bo bakigarurira ibi bikoresho. Benshi batangaza neza ko M23 mu gihe yaba yatatse umujyi wa Uvira bitewe n'intwaro karabutaka zihari, aba bawufite bashobora kuwutakaza, bagatakaza n'intwaro nyinshi cyane kuko kuzimukana bisa naho bigoye. Ingabo za Tanzania zamuzanye ibikoresho ndetse byiganjemo intwaro zirwanira ku butaka, imbunda ziremereye cyane ndetse n'amato bivugwa neza ko aherereye mu kiyaga Tanganyika, ndetse abaturage bayabona ku mwaro nk'uko bitangazwa. Ahangaha hari intwaro karabutaka, drone zituruka Kisangani, izituruka ku kibuga cy'indege cy'u Burundi Melchior Ndadaye. Ibi byose ni bimwe mu bikoresho, ariko kandi ibishobora gusigara ni ibikoresho biri kuri ubutaka bwa Uvira. Amakuru avuga neza ko hari ububiko bukomeye cyane bw'izi ntwaro ndetse bwiganjemo imbunda zikoreshwa n'abasirikare mu kurasana barebana, gusheringa ndetse vis-a-vis. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza neza ko M23 amakuru yose yamaze kuyagira ndetse izi mbunda yazibariye. Benshi barabaza bati kuki M23 bisa nkaho uyu mujyi kuwufata bitayigora ariko ikaba itamanukamo. Itegeko rikomeye cyane rishobora gutangwa na General Sultan Makenga isaha iyo ari yo yose, kuko ibiganiro byo bisa naho bitagishobotse, rishobora kuza guhindura byinshi cyane ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Uvira. Uvira ntabwo aricyo gice kiri kuberamo imirwano cyonyine gusa, ho ni uburyo bugaragaza ko M23 ishaka kuyigarurira, ndetse ni naho hari ibitwaro karabutaka. Benshi bavuga neza ko M23 intwaro yazanye bitari bizwi neza ko izifite mu bubiko, kuko zigaragara nkaho ari nshya, mu gihe benshi bari bazi ko intwaro zambuwe abamercenaires ndetse n'ingabo zitandukanye zari ziri mu mujyi wa Goma arizo ziri kwifashishwa. Izi ntwaro nshya zavuye he? Benshi bavuga neza ko M23 nyuma yuko yigaruriye ibice nka Rubaya kugeza kuri ubu byanateje ibibazo. Ibi bice birimo amabuye y'agaciro menshi cyane ya koruta, kuri ubu yakomeje kugenda ikora ibikorwa remezo bitandukanye mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zaho, akaba ari naho havuye ubushobozi ndetse n'amafaranga yaguze izi ntwaro, bigaragara neza ko ari nshya. Izi rero M23 ntiratangira kuzikoresha umunsi n'umwe, bivugwa neza ko arizo zizafata Uvira ndetse zikayirinda, mu gihe izi ngabo zaba zongeye kumeneshwa zikomoka hakurya za Kavimvira ndetse no ku mupaka wa Gatumba zihungira ku butaka bw'u Burundi. M23 iri kugerageza uburyo bwose yafatiye umujyi wa Uvira ariko itongera kuvamo uko ariko kose, ndetse n'icyakorwa cyose nk'uko bitangazwa na General Sultan Makenga yabivugiye mu ijambo rikomeye cyane ahitwa Canzu, ubwo abasirikare bagera ku 7350 bari bamaze gusoza ikosi rya gisirikare. Avuga neza ko babagiye gutanga umusada ndetse no kuba bakongera imbaraga mu defense zikomeye cyane z'ingabo za M23, kandi ko urugamba aribwo rugitangira. Uyu mugabo yavuze neza ko Kinshasa hayobowe n'amabandi ndetse bagomba kuyakuraho, ariko kandi yatsimangiye neza ko nta gice na kimwe bafite bashobora kuzongera kuvamo cyangwa se kurekura. Ibintu byateye benshi cyane ubwoba. Uribaza ngo ubu bwoba buhari n'ubwiki? General Sultan Makenga ndetse n'ingabo ze bafite ibice bitandukanye birimo nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro menshi cyane, nyamara mu rutonde rw'ibirombe rwatanzwe na Tshisekedi ahereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aka gace ka Rubaya nako kari ku isonga bitewe nuko ni gace kabarizwamo amabuye ya koruta
menshi cyane kandi ngo meza ku kigero cya nimero ya mbere, ku buryo ku isi nta hamwe ushobora gusanga aya mabuye. Aha rero naho hatanzwe na Tshisekedi. Benshi baravuga bati Tshisekedi gute yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu adakontorora, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ikahemera, ibintu byakomeje guteza urunturuntu. Birasobanurwa neza ko ashobora kuzisangwa intare za Sarambwe zakuwe muri ibi bice, ariko se biraza kugenda bite mu gihe M23 yaza kuba yakanga kuharekura ndetse ko yaza guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya Leta ya Kongo, mu gihe Abanyamerika baba baje bazanye na kampani zabo gucukura amabuye y'agaciro. Ibi nabyo biraza guteza indi ntambara ikomeye cyane. Tshisekedi asa n'ushaka gushobeka gushyirishamo M23 mu gihe yabitangiye kurasana n'izi ngabo cyangwa se n'abakora muri kampani zicukura amabuye y'agaciro. Bishobora kuza gushyira igitutu cyane kuri uyu mutwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yakoresha imbaraga z'umurengera. Tshisekedi akomeje gushinjwa kuba ntibindeba, ubwo agakomeza gusa n'ugurisha ubutaka bw'igihugu cye kugira ngo abazungu ndetse n'abandi bamurwanirire, mu gihe we bisa nkaho nta gisubizo afite muri iyi ntambara yamushojweho ndetse yikururiye nk'uko benshi babivuga. Inkuru ibaye kimomo, icyifuzo cya M23 ndetse ibiganiro bikomeye cyane, process igeze ku musozo. M23 ishobora gushinga Kivu Republic maze Kongo igacibwamo ibice bigera kuri 2 nk'uko amakuru abitangaza. Kivu Republic M23 yakomeje kurwana, benshi bibaza impamvu irwanira, ariko yagiye ibisobanura cyane nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yasizo yavuga neza ko atazemera na rimwe gukorana n'uyu mutwe wa M23, yaba mu buryo bwa politiki ndetse n'uburyo bwa demokarasi. Kuri ubu M23 amakuru aratangaza neza ko ikirwa balkanization gishoboka, ndetse ibyemezo ndetse n'impapuro zimwe na zimwe mu mahanga ndetse no mu miryango ishinzwe uburenganzira n'amahoro byamaze kuba byagaragara. Balkanization ni uburyo igihugu gishobora kuba gifite ibibazo bitandukanye cyangwa se insecurity cyangwa se umutekano udasanzwe, by'umwihariko intambara za hato na hato, ndetse kikaza kwemererwa gucibwamo kabiri, by'umwihariko kugira ngo hakomeze kubungwabungwa amahoro. Ibi birashoboka cyane. Amakuru aravuga neza ko Repubulika ya Kivu, Repubulika yigenga, ishobora kuba yamaze no gushinga bimwe mu birango bikomeye cyane bizifashishwa, harimo idarapo ndetse n'ikirangantego. Repubulika ya Kivu kandi amakuru agatangaza neza ko ishyigikiwe ku buryo bukomeye cyane n'Abarusiya ndetse tutibagiwe n'Abashinwa. Ibi bikagaragaza neza ko M23 ishobora kuza kugira leta yigenga, kandi bigaragara nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo itari kubirwanya kuko ntacyo ishaka kubivugaho. Balkanization rero irashoboka, ndetse M23 yagiye igerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo izi ntambara iri kurwana zitazapfusa. Abaturage batuye mu bice bitandukanye, abakongomani bahungiye mu bihugu bitandukanye, yaba ibihugu bibanyi na Kongo cyangwa se n'abaturanyi, aba bose babe bataha, ndetse n'abari rwota amasimbi batangire gukorera imishinga yagutse ndetse n'ibikorwa bitandukanye kuri ubutaka bwabo, by'umwihariko ibice nka Minembwe, Masisi, Uvira n'ibindi bice bitandukanye. N'iyi migi M23 yamaze kwigarurira irimo Bukavu ndetse na Goma na za Sake, hose ahose amakuru aremeza neza ko ibi bice bigomba kuba byaturwa n'abakongomani bamaze kuba bakirukanwa kuri ubutaka, bitewe n'uko bashinjwa kuba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakitwa ko atari abakongomani. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Kongo, yisanze mu kangaratete nyuma y'uko M23 ishobora kuza guhabwa ibi byangombwa byo kuba yahabwa ubwigenge bwa Kivu, akaba ari nabyo biri kwihutisha ku buryo bukomeye cyane kuba yakigarurira Uvira, dore ko amakuru aturuka hakurya ku mirongo y'imbere ku rugamba atangaza neza ko ubu tuvugana Uvira hatangiye kumvikana amasasu menshi cyane. Igisirikare cya Leta ya Kongo kizaba igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse ikomeze yitwe Kongo, ariko kandi ntihazabaho Kongo y'Epfo na Kongo ya Ruguru nk'uko byagiye bigaragara mu bihugu bitandukanye nka Korea ndetse na Sudani n'ibindi bihugu birimo ibice Korea y'Epfo cyangwa se Korea ya Ruguru, Sudani y'Epfo, Sudani ya Ruguru ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Ahubwo M23 nk'uko bitanga
bitangazwa izagira Kivu Republic. Iyi ni repubulika yigenga ya Kivu ishobora kuzaba ari imwe muri repubulika nshyashya ndetse zaba zifite imitungo karabutaka bitewe n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro biherereye muri iki gice cya Kivu. Iki ni igice kinini cyane ndetse kiruta bimwe mu bihugu byinshi cyane bya Afurika ndetse kizaba gihana imbibi n'u Rwanda, u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ubugande. Amakuru aragaragaza neza ko iki M23 yagiye igikora bucece ndetse igasa naho kiri kugera ku musozo. Benshi cyane batangiye kugikomera amashyi. Ese wowe urumva bishoboka? Mu gihe byaba bishoboka se M23 yabigeraho kuko ikagarura amahoro nk'uko yatangiye iyi nzira? Ibi byose birakomeza kugenda biganirwaho. Gusa kugeza ubu Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye kubwira General Neva Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro utetse igihugu cy'u Burundi ko ibi bisa naho bibarangiriyeho. Amubwira neza ko natagira icyo akora kugira ngo yongere ingabo ndetse n'imbaraga mu mujyi wa Uvira. Ibi bisa naho agiye guturana na M23 mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse anamwibutsa neza ko itazamuha amahoro kuko yamufashije kuyirwanya. Ibi rero biraza kongera esase muri uyu muriro ukomeye cyane ukomeje kubera Uvira. M23 ku mirongo y'imbere ku rugamba ntishaka guhagarara, ntishaka gusubira inyuma, ntishaka kongera gutakaza umwanya na mutoya. Uvira iraza kuba yafatwa nk'uko amakuru abitangaza, ariko kandi amakuru aturuka ahitwa Makabora aravuga neza ko habaye isibaniro. Imirwano karahabutaka yahabereye ni imwe mu mirwano igaragaza neza ko iyi tactique iri gukoreshwa na M23 isa naho idasanzwe, ariko kandi n'igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kivugure ndetse kinyaye mu isunzu, cyongereye imbaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru aragaragaza neza ko ahitwa Karemi hongeye kuba hagaragara drone ikomeye cyane y'igisirikare cya leta ya Kongo yo mu bwoko bwa CH4, drone z'ubwiyahuzi za kamikazi. Ibi byose byongeye guhagurutswa. Ikibuga cy'indege cya Kisangani cyongeye kuba active nyuma y'iminsi itari mike ya M23 yagabye igitero ndetse ikaba yararashe zimwe mu ndege zari bwifashishwe muri uru rugamba. Gusa kuri ubu ngubu abo bacancuro bongeye gukora ibishoboka byose kuko nicyo bahamagariwe mu gushingwa ibijyanye n'ikirere kugira ngo baze gutegura ibi bitero karabutaka ahitwa Baraka. Ariko amakuru aturukayo nayo aravuga neza ko hongeye kumvikana imirwano abazalendo bahanganye n'ingabo za M23 zaje gutanga umusada ku madubu. Izi ngabo za twirwaneho zikomeje kuba zikorana umurava. Benshi bati impamvu iruta buri kimwe cyose. Amadubu cyangwa se MLDP twirwaneho abangaba bakomeje kugaragaza morale ndetse n'imbaraga zidasanzwe mu gihe nta bikoresho bidasanzwe bafite byo kwifashisha muri iyi mirwano, ndetse bakomeza kugenda badivansinga mu defense atandukanye bakaba bakirukana abawazarendo. Inkuru zituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwihariko mu bice bikomeje kuberamo kurasana nka Poezero ndetse n'ahitwa mu bice nka Sange ndetse na za Fizi. Aha hose benshi baribaza ukuntu hari kubera imirwano ikaba mu bihe bimwe ndetse mu bice bitandukanye, ariko kandi benshi bakavuga neza ko strategy ya M23 kugira ngo itatanye imbaraga zaba bari guhangana nayo maze ize kwa advancinga yerekeza mu mujyi wa Uvira bitayigoye. M23 ifite inshingano zo kuba yafata umujyi wa Uvira hadaturitse ibiturika biremereye cyane ndetse bishobora guhitana benshi mu baturage. Gusa nanone intambara igomba kugaragara ndetse n'ibiturika ntibyabura kuko defense zikomeye cyane z'ingabo z'abarundi ziri muri ibi bice ntabwo zaza gutuma M23 uru rugamba ruyorohera. Inkuru itugeraho nanone aha ni inkuru itangaza byinshi cyane. Bivugwa neza ko Karenge Minembwe ahangaha drone yongeye kuhagera ndetse yongeye kuhasiga amarorerwa ku murongo uhamagara. Benshi cyane bakomeje kugenda bahamagara itangazamakuru, ariko nabo bakomeza kugenda bahamagara M23 ndavuga abaturage batuye muri ibice kugira ngo ize yaza kubatabara. Ariko kandi iyi drone yo mu bwoko bwa CH4 yo yongeye kuba mbi cyane muri ibice bya Karenge ndetse na Minembwe kuko amakuru agaragaza neza ko hari abaturage bagera kuri 6 bamaze kwitaba Imana, abandi bakomeretse. Ibi byabaye nyuma yuko ari umujinya ukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyagize nyuma yuko M23 yari imaze kubahagarika ndetse ibambura zimwe mu ntwaro zikomeye cyane, niko guhagurutsa iyi ndege y'intambara ikomeye cyane iyi drone maze itangira kurasa mu bice by'umwihariko birimo abaturage ahitwa Karenge. Benshi baravuga neza
neza ko ari hamwe mu hari hamaze iminsi mu by'ukuri hafite agahenge k'imirwano, ariko kugeza ubu Karenge ndetse na Minembwe hongeye kwatakwa ku buryo bukomeye cyane. Abantu baratangaza neza ko ibi bisa naho bishobora kuza kugaragaza indi sura ikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo gisa n'ikiri gukorera abanyamurenge jenoside, n'ubwo mu 23 ikomeje kwitambika kugira ngo badashira. Inkuru iraturuka Puezero noneho iremeza neza ko ubu bisa naho byarangiye, ingabo z'abarundi zasubijwe inyuma kure nyuma yo kurasana amasaha agera kuri 2 rwabuze gica, amasasu adahagarara, amasasu yikiranya hakurya no hakuno. Puezero benshi bibaza icyahatse hakomeje kubera imirwano, nta nkuru n'imwe ishobora gusohoka itarimo imirwano yabereye Puezero. Benshi bibaza igihatse imirwano ya Puezero ndetse n'impamvu benshi bakomeje kuharwanira. Puezero isa naho ari kamwe mu gace ka strategique mu bijyanye n'urugamba ndetse gakomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane. Ubu tuvugana ubwo twakuraga iyi nkuru mu 23 yari igihari ndetse yamaze gutanga umwitangirizwa. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gutsindirwa muri aka gace ka Puezero ndetse n'abarundi, mu gihe abacancuro bari babijeje neza ko bazakoresha ikirere bakarekura ibibombe. Nyamara mu 23 mu misozi yamaze gutunga imitutu ndetse yateguye n'amarokete cyane ashobora guhanura izi ndege bigatuma zidakoreshwa nk'uko amakuru abigaragaza. Igitero icyo ari cyo cyose gikomeye cyane kiri kwerekeza ku butaka bwa Puezero, by'umwihariko iyi Puezero mu gihe yaba irekuwe na 23 bishobora gushyira akaga gakomeye cyane mu banyamurenge, kuko uwerekeza Minembwe biramworohera. Abazarendo noneho bahita bahakora imperuka, kuko byagaragaye neza ko twirwaneho amadubu adafite imbaraga zo guhangana n'igisirikare cya leta ndetse n'aba bari kugifasha ku rugamba. Ibintu birakomeye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana igisirikare cya 23 cyongeye kugora ndetse kinananiza abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi bari guhangana kugeza ubu. Nyaruninga ndetse Karingi ndetse n'ibice bitandukanye bikikije ibi bice hagaragaye imirwano ikomeye cyane karabutaka nk'uko bitangazwa. Abakomando bagera kuri 500 b'igisirikare cya 23, amakuru asobanura neza ko ari abaturutse Icanzu mu baherutse gupasinga mu mutwe wa 23 bo mu itsinda ridasanzwe. Abangaba inkuru ziravuga neza ko Nyaruhinga bamaze kuhagera, bari kwikorera operasiyo karabutaka aribo bakomeje gukorera ku buryo bukomeye cyane umutwaro izi ngabo z'abarundi zikomeje kugorwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko ubu tuvugana 23 yatangiye kwagura ibirindiro, agahenge k'imirwano ko ntikagishobotse. Ubu turavuga imirwano yatangiye kugira mu ntara zose, Tanganyika, Chopo ndetse na Maniema. Ibitero bikomeye cyane by'indege ya 23 byongeye kugaragara bigenda bimenya ahari defense z'ingabo z'abarundi Karemi ndetse na Kindu. Amakuru atubwira neza ko ubu tuvugana abazarendo bagerageje kwagura ibirindiro byabo bari bafite, ariko biza kurangira bananijwe cyane ndetse baza kwicwa nk'uko bitangazwa. Ariko kandi abarundi nabo amakuru avuga neza ko baguye muri ibi bitero byabereye Karemi ndetse na Kindu ndetse nk'uko bitangazwa ni benshi cyane. 23 yongeye gusohora itangazo rigaragaza neza ko umutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'abarundi bongeye kurenga ku gahenge k'imirwano, nabo banga guhagarara ngo barebere bagabwaho ibitero nk'uko amakuru abigaragaza. Ndakujyana Nyakabera ndetse na Sange, ndakubwira neza ko aho hose werekeza Runingu habereye imirwano. Benshi baribaza kubera iki imirwano iri kubera mu bice bitandukanye byose icyarimwe, mu gihe benshi batekerezaga neza ko hagiye kuba agahenge k'imirwano. Ese Uvira biraza kugenda bite? Makabura ko habaye imirwano 23 irasa n'iri gukora ibitandukanye n'ibyo benshi cyane batekerezaga nk'uko bitangazwa. Ingabo z'u Burundi zongeye kugaragara zizana izindi ntwaro mu mujyi wa Uvira, mu gihe benshi bavugaga neza ko akagahenge k'imirwano gashobora kuza gusubiza mu buryo inzira z'ibiganiro, nyamara bisa naho bitagishobotse. Imirunga myinshi cyane yagaragaye, benshi bavuga neza ko
Wazalendo zishobora kuba zatangiye kwitegura guhambira ndetse no gupakira imwe mu mitungo y'abaturage, kuko amakuru atangaza neza ko General Sultan Makenga wa 23 yamaze kuvuga neza ko ubwo agahenge kanze imirwano yo igomba gukomeza ku buryo butigeze bubaho. Ari nayo mpamvu imisozi ituruka mu bice bitandukanye bya Maniema ndetse werekeza mu mujyi wa Uvira hose hagaragaye ibitwaro biremereye cyane bya 23 nk'uko amakuru abivuga. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bo bamaze kwikura muri iyi mirwano. Ibi biri gushyira mu kaga gakomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo, kuko abasirikare baturutse mu gihugu cya Afurika y'Epfo baje gucyurwa, ndetse dore ko bari basigaye atari na benshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa ni bamwe mu bari bafatiye runini iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu ngubu tuvugana abambere ku mugoroba ndetse mu gicuku cyane baraye baciye rwihishwa ku kibuga cy'indege cy'Uburundi cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ariko kandi amakuru akavuga neza ko batagiye bonyine, hari n'izindi ngabo zigera kuri 200 z'ingabo za Tanzania nazo zongeye kugenda ku itegeko rya Perezida Yugu Samia Suluhu, uvuga neza ko atari igitutu cya Amerika nk'uko benshi bakomeje kumushinja ko ari cyo gitumye acyuriza ingabo igitaraganya. Nyamara benshi bakabihuza nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamubwiye neza ko ibi ngibi ari gushora ingabo kuri ubu butaka bishobora kuzagira ingaruka ku gihugu cye, ndetse kuko akomeje gushyigikira iyi mirwano ikomeje kubera kuri ubu butaka nk'uko amakuru abivuga. FDLR, FDNB, FRDC, izi ngabo zose zikomeje guhuza ibitero biri kubera Sange ndetse na Fizi nk'uko inkuru zibitangaza. Izi ngabo z'Abarundi ndetse na FDLR n'igisirikare cya Kongo FARDC, aba bose amakuru avuga neza ko bongeye kujya mu mujyi umwe kugira ngo bakomeze gutera ibitero karabutaka ku kirindiro icyo ari cyo cyose cy'ingabo za 23, mu gihe benshi cyane batekerezaga neza ko 23 iza gukomeza gutabaza ndetse igatanga amatangazo ivuga neza ko iri gushotorwa. Siko bimeze. 23 nayo yatangiye gusheringa ndetse inimura ibirindiro kugira ngo yitegereze ingabo nk'uko bitangazwa. Ubu tuvugana za Sange ndetse na Fizi, aha hose hari kubera imirwano karabutaka. Igisirikare cya Kongo cyongeye kuzana drone mu bwoko bwa Search4, drone karabutaka zituruka mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko amakuru bigaragaza. Ariko kandi izi zisa naho zongeye kuzengereza 23 kugira ngo babe bakigarurira Puezero, ariko byagoranye cyane. Ibice bitandukanye bya Puezero imirwano yaho yanze guhagarara nk'uko bitangazwa, bitewe n'uko aka gace ari kamwe mu duce turi strategique mu by'urugamba, ndetse hahurira imihanda itandukanye, ndetse n'uburyo bwo kuba basapurayinga ndetse banabona ramforo yaba iy'ingabo ndetse n'ibiryo byakorohera ufite aka gace ka Puezero. Ariko kandi mu gihe kaba gafitwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'Abarundi, bigashyira mu kaga cyane abaherereye za Minembwe ndetse no mu bice by'Abanyamurenge, by'umwihariko Amadubi. Izi ngabo za 23 zikomeje kugenda zifasha uyu mutwe wa Twirwaneho. Ibi nabyo bikaza kuba byaborohereza mu gihe 23 ifite iki gice, ariko kandi bikaza kuba umusaraba uremereye cyane ndetse nk'imperuka ku Banyamurenge, mu gihe Puezero yaba ifitwe n'izi ngabo z'Abarundi ndetse n'Abazalendo bakomeje kugenda bakubita agatoki ku kandi. Ese biraza kuvugwa hehe? Amakuru atugeraho yandi aratangaza neza ko ubu tuvugana habanje kumvikana ibiturika bitamaze akanya kanini mu mujyi wa Uvira, ariko kandi benshi bagatangaza neza ko habaye kurasayo ariko bidakabije cyane. 23 yari yamenyeye uko igitero gikomeye cyane cyo kuza kongera kugabwa kuri Puezero cyateguwe, ndetse ko cyari igitero gifite imbaraga zidasanzwe, aho biteganyijwe neza ko hari bwifashishwemo imwe mu ndege nini cyane z'intambara. Biza kurangira iki gitero abo ku butaka bashwiragiye nyuma y'uko 23 yaje kumenya uyu mupangu biturutse mu butasi bukomeye cyane, ndetse umuturage wo kuri ubu butaka uduha amakuru ndetse usobanura byinshi yagize ati: twagiye kumva ibiturika bigera kuri 3 icyarimwe biraturitse, maze tubona abawazalendo barirukanka amasigamana. Mu by'ukuri ntabwo twamenye urashe, gusa imbunda nini cyane yaturutse mu birindiro bya 23. Nguko uko ngo byagenze. Gusa kandi uyu muturage yavuze neza ko hatigeze hagaragaraho gusubizwa ndetse no kuba bahangana na 23 ko byari bitunguranye cyane, ahubwo iki gitero gisa naho kimuwe ndetse kitabaye kikiba nk'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyagiteguye kugira ngo kize kukigaba mu birindiro bya 23 nk'uko amakuru abivuga.
Amakuru agaragara nanone aremeza neza ko indege ziva Kisangani n'iziva i Bujumbura kuri ubu ngubu ziri gusanga M23 mu birindiro byayo, ndetse ikomeje kugenda ivuga neza ko hakomeje kugenda hagaragara ibitero bya hato na hato, ariko kandi bisa naho ibi bitero biri gukoranwa ubugome kuko M23 yamaze kwitangiriza ibisa n'imisozi yose ihafite ibirindiro ndetse n'intwaro zirasa amarokete zishobora guhanura izi ndege. Ibi biri gutuma izi ndege zitagera kuri target bikarangira zitangiye gusheringa mu baturage, ibintu biri gutuma benshi cyane bavuga neza ko Tshisekedi yongera gushinjwa ibyaha by'intambara ndetse no gukora amakosa akomeye cyane mu bijyanye n'uru rugamba. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugaragaza neza ko cyongeye gukorerwa umutwaro uremereye cyane na M23 yongeye kugaragara mu misozi miremire yo muri ibi bice, bigatuma ikirere kidakoreshwa, ibintu biri gutuma aba bacancuro baje gufasha mu bijyanye no gukoresha ndetse no gukontorora ikirere, bikaza gutuma iki gisirikare cya leta ya Kongo kijya mu kaga gakomeye cyane nk'uko bitangazwa. Inkuru itugeraho nonaha ni inkuru nanone ituruka ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko imipaka yose igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuba cyayishyiraho abasirikare benshi cyane. Iyi ni imipaka igihugu cy'u Burundi gihanwa na Kongo. Amakuru aremeza neza ko Kavimvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye harimo nka Gatumba, aha hose abawazareno ndetse n'abaturage kuhambukira biri gusaba ibyangombwa byinshi cyane nk'iby'indege, kuko bamaze kumenya neza ko abawazarendo batangiye gusahura bimwe mu bikoresho ndetse n'ibiribwa bakahungira ku butaka bw'u Burundi. Ibintu bisa naho byari byemewe kuko abawazarendo bari barahungiye kuri ubutaka bw'u Burundi ndetse bakajya mu nkambi ya Gatumba n'ahandi. Aba batangiye guteza umutekano muke kuri ubutaka bw'u Burundi, dore ko hari abataragarutse mu mujyi wa Uvira kuvamo M23 yawuvamo. Kuri ubu uyu mujyi urarinzwe ndetse no kurinda ko hashobora kwinjiramo abatasi, nk'uko Neve yari yikanze ko abatasi ba M23 batangiye kwinjira kuri ubutaka bw'u Burundi, nk'uko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi bwari bwakomeje kugenda butanga amakuru. Uruntu mu gisirikare cy'u Burundi, General Ndayishimiye Evariste uyoboye iki gihugu cy'u Burundi, perezida nyene cyubahiro, arashinja abajenerali bakuru kuba bataryamiye amajanja mu gihe ngo bahugiwe mu byabo bishobora kuba birimo n'inama z'igitaraganya ndetse inama zinyegeje zo kuba zamuhindagaza ku butegetsi akaza kuba yagarikwa, ibintu biri kumutera ubwoba cyane. Ibi rero bikaba ari bimwe mu biri kugaragaza neza ko uyu muperezida w'iki gihugu cy'u Burundi atizeye na gato yabo bayoboranye iki gisirikare. Inteko ishinga amategeko, abasirikare bayirinda barahinduwe ndetse bongerwa umubare. Amakuru agasobanura neza ko ibi ari ukwirinda kudeta ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose, kuko bisa nkaho General Neva yapangiwe ariko kandi atazi ibiri kujya mbere. Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo we akomeje guhamagarira amahanga gufatiramo M23 ibihano, nyamara agasa n'uwirengagizwa. Ubu tuvugana amakuru arasobanura neza ko igisirikare cya M23 ibice gifite byose bishobora kuba bigaragazwa mu bice M23 ishobora kuba iri kugambanirwa ku buryo bukomeye cyane na Tshisekedi ukomeje kubwira amahanga. Ubu tuvugana ibice bya Rubaya birimo koruta nyinshi cyane ku butaka bw'isi, nta handi ushobora gusanga koruta nk'iziherereye mu gice cya Rubaya gifitwe na M23 nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje. Aha ni hamwe muho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yiyemeje kuba yahereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zize naho zihacukure mu masezerano bagiranye ndetse n'ibirombe bitandukanye. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko Tshisekedi yongeye gukora ikosa ryo gushwa yashoza indi ntambara hagati ya M23 n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yongeye gukora amakosa yo gutanga ubutaka adakontorora nk'uko inkuru zibigaragaza. Urucabana rwongeye kugaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kuba afite ubwoba ndetse akomeje kudasinzira. Benshi batima M23 ni ikibazo kigiye irakomeza kwerekeza ndetse n'ubw'ubutaka bwa Kongo atari buto bizarangira yisanze ikinshasa. Tshisekedi agasa n'ufite shuwa ya kabiri yo kuba yahungira mu gihugu cy'Ububirigi, nk'uko abasesenguzi mu by'imirwano iri kubera muri aka karere by'umwihariko ku butaka bwa Kongo babivuga, kuko uyu mugabo afite ikosa rikomeye cyane ryo gutunga ubwenegihugu bw'ikindi gihugu mu gihe ari perezida w'igihugu, ibintu bigaragara nabi cyane.